درود سلام با شما دوستان خوش آمدید به شبکه ما. دوستان امروز در موضوع ما میشود تجربه با لزر، یعنی ما میخوایم با واسطه همین روشنایی لزری که هست، با واسطه همین روشنایی لزر میخوایم موسیقی پخش کنیم، موسیقی پیاده کنیم. باید در امروز در تجربه دیدن میبرویم. برای ما در اینجا لوازمات‌ها در کار هستند لازر، فوتودیود و ترانسفورماتور. و دوستان بعد در اینجا با استفاده میبریم ما از همین طرح. این میشه لازری ما، این ترانسفورماتور میشه و در اینجا میشه فوتودیود، فوتویکسوکو. باز فوتودیود پیوست میشه در AUX کابل پیوست میشه. طبق همین طرح ما تجربه میگذاریم. دوستان اگر کسی پادپیسات کردگی نباشد، آبونه شدگی نباشد، آبونه شوید. و همین ویدیوی ما اگر رفته و یکم کمبودی داشته باشد در کامنت بنویسید و ما همونها را بهتر کنیم. ما اکنون دوستان برای گذراندن تجربه داریم همین لوازمات‌ها را. لوازمات ما هست منبع و پیوست کنکو و ترانسفورماتور، فوتودیود و نه حلقه را در لازر میپوشونیم برای توگمه را داشته ایستادنش، برای که لازر گیرون بیسته. و انا AUX کابل، این AUX کابل است. در اون طرف ما دینامیکو کلونکو داریم. و پیش از گذراندن تجربه میخواستیم از همین کتاب یک موضوع را گفته بگذاریم. کتاب فیزیک صنف 11 در اینجا هست. یک موضوع هست در کتاب. نام موضوع هست لازرها. میگه که در اینجا لازر یعنی معناش چی است؟ لازر اصطلاحی که از سرحرف‌های عباره انگلیسی light amplification by stimulated emission of radiation ترجمهش میشه که تقویت تابش توسط تابش القایی حاصل میشود. و در اینجا در همین موضوع یک موضوع دیگری هست، اویدی تطبیق لازرها. در اینجا میگه که استفاده نور لازری در علاقه، خصوصا در علاقه کیهانی آینده خوب دارد. و در قوس میگه که زیرا فضای کیهان ابرهای روشنایی فرو برنده ندارد. یعنی در کیهان ابر که نیست، بسیار خوب است با واسطه لازر علاقه به راه ماندن. در اینجا موضوع بسیار است در این کتاب. اکنون ما همون یک دو نکته در کارش گفته گذاشتیم. دوستان اکنون شروع میکنیم با گذراندن تجربه. همون لازری ما هست، اینا میکشویمش. خب باتریا داره، باتریاش میگیریم. خب در نام مرکز یک پروژینک است و منفی است، یعنی سیم منفی در وای پیوست میشه و ما از منبع سیم منفی در همون پروژین در همون فنر پیوست میکنیم. خب پیوست شد و سیم مثبت رو در طرف ترانسفورماتور و این طرف سیم ترانسفورماتور رو در کورپوس همین در تنه همین پیوستش میکنیم. خب تیار شد، آماده شد. اکنون از این سیما استفاده میبریم، از این پیوست کنکو. این همون سیمی AUX کابل ما است، در این پیوستش میکنیم و در اینجا این سیم ها هستند. این سیم ها را در خیلی فوتودیود پیوستشون میکنیم، در این پیوستشون میکنیم. خب پیوست میکنیم، دیگریش هم در همون سیم پیوست میکنیم. از سیم زمینش یعنی منفی را در این پوچه دیگریش خیلی پیوست میکنیم. خب این تیار شد. فوتودیود ما در AUX کابل پیوست کردیم. اکنون در این طرف ترانسفورماتور ما موسیقی یعنی صدا لرزش جاری میکنیم. از خود تلفن صدا لرزش در این پیوست میکنیم. خب پیوست کردیم. اکنون ما داری اگر حلقه را گفتیم بمونیم، لازری ما گیران میشه. تکمه را زیر کرده میسته. خب آنکه آهسته میبرداریم. لازر گیران شد.
лазери мо камтарак баланд бардорем. Лазери мо омода ҳаст ва мо ҳозир агар дар ин мусиқа ҷорӣ кунем, ҳамин дар рӯшноии лазер садои таҳмилшуда аст, садои таҳмилшуда мешавад. дӯстон, ҳама инҳоро омода кардаем, пайвастшон кардем. мо ҳаминҳоро, ҳамин системаро тибқи ана ҳамин тарҳ мо пайвастшон кардем. манба тарафи манфӣ меёд рост дар лазердиод пайваст мешавад, тарафи мусбатш бошад ба дар ин трансформатор гузашта баъд ба лазердиода меравад. дар ин тарафи трансформатор мо ҳамун садобасомат ҷорӣ мешавад. аз ин лазердиод рӯшноии борик афканда мешавад, рост рафта дар фотодиод мезанад. дар фотодиод баъд из симҳои фотодиод пайваст мешавад дар аукс кабел. ана ин боша ҳамун маркаи фотодиод аст. хуб, ана кун мусиқия сар метиҳем. ҳамаш омода аст, тибқи ана ҳамун тарҳ буд. айни ҳол мусиқӣ пахш шудааст ба воситаи рӯшноии лазер, ба воситаи ана ҳамин рӯшанӣ. акнун дӯстон, мо ин трансформаторро иваз мекунем барои он ки натиҷадиҳиш бисёр пастки аст. мо дигар анаи дросила тибқи инам мисли ҳамин трансформатор кор мекунад. принсипи коришон як аст. мо бо ин трансформатори дигарӣ ивазаш мекунем, бо таҷриба мекунем, мебинем. баъд бояд ки садо баландтар шавад, натиҷадиҳиш беҳтар мешавад. акнун дӯстон, трансформаторро ҷудо мекунем, мегирем. иро ҷудо мекунем, мегирем, дар ҷош дросила пайваст мекунем. хуб, дросила дар ҷои пайваст мекунем. ва иро ин шакл мекунем. ана ки бояд садо баландтар шавад. ана ки айни ҳол садо ба воситаи лазер панҷ шудааст. вақте ки мо рӯшноии лазер сайроша ки мегирем, намехонам, уз мегирем. ана ҳамин рӯшноии лазер чӣ қадар то чӣ масофае агар биравад, то ҳамун масофа ҳамин мусиқӣ пахш мешавад. дӯстон, мо дар инҷа дорем индуктор, як индуктори калон ва як индуктори майда. ана ба ҷои трансформатору дросел мо аз ду индуктор истифода мебарем. инҳо натиҷадиҳишон беҳтар аст. мо инҳоро иша ба иш сар ба сар мемонем, скотчон мекунем ва ин беҳтар аз ин натиҷадиҳиш хубтар мешавад. мо рехи мемонем, инаша ба инаш пайваст мекунем, сар ба сар мемонем ва аз ин истифода мебарем. аз трансформатор не аз ана ин истифода мебарем. ин беҳтар мешавад, натиҷаи беҳтар метиҳад. дӯстон, ҳамаи инҳоро мо пайвастшон кардем дар инҷа. ин ҳамун лазери мо ҳаст. ин боша рӯшнои лазер. мо агар ҳозем қоғазро бигирем, мо дуртарак калонкоро мондаги ҳастем, динамикҳоро ҳозим рафтан мегирем ҳамту.
рафтан мегирем. Баи рӯшноии лазер рост омада дар ҳамун худи фотодиод мезанам. яъне ҳамин рӯшноии лазер то чӣ қадар дур биравад, то ҳамон андоза фиристонда мешавад. дӯстон, мо таҷриба кардем, дидем акнун навбати хулоса ва натиҷагирӣ. мо дидем ки ба воситаи рӯшноии лазер, ба воситаи ҳамин рӯшноии лазер мешидаст ки мусиқӣ пахш кунем, мусиқӣ передат кунем, яъне имкон доштааст. ва дар ояндаҳо мо ба воситаи ҳамин рӯшноии лазер видеосигнал пахш мекунем. ина таҷриба карда мебинем. акнун ҳозирҳо як фарзия баён кунем. ҳозирҳо лазерҳои сохтагӣ ҳастанд ки лазерҳои тавоно ҳастанд, ба забони русӣ мощный мегӯянд. лазерҳои ҳастанд ки мощный ҳастанд. аз ҳамин замин то ба маҳтоба мешавад рӯшноии лазер пахш карда, фиристонда, равона карда мешавад рӯшноии лазер. пас аз ин фарзия карда мешавад ки пас имкон дорад байни замин ва моҳтоб ба воситаи рӯшноии лазер алоқа ба роҳ бимонид. мешавад. яъне мо чӣ қадар таҷриба дидем, биромадем. акнун ва дар ояндаҳо мо таҷрибаҳо бисёр мекунем ва дӯстон дар оянда мо таҷрибаҳо мекунем. пулт ба воситаи пулти телевизор мо мусиқӣ пахш мекунем ва ира дар оянда таҷриба карда мебинем. ва дар оянда ҳамин гуна таҷрибаҳо бисёр мешавад. ва акнун дӯстон биёед гап мезанем ки чӣ гуна ҳамин садоларзиш дар рӯшноии лазер таҳмил шид. ои дар ин гап мезанем. акнун хулоса вақте ки мо ҷараёни доимӣ ҷорӣ мешавад, ҷорӣ кардем, дар ин тараф трансформатор буд. зарядҳо ба даруни трансформатор вақте ки мегзаранд, агар мо ҷаҳт меёбтем, заряд рост меояд. ва дар ин тараф мо садоларзиша ҷорӣ кардем. садоларзиш ҷараёни тағйир ёбанда, дар ин тараф ҷараёнро таъсир мекунад. ва дар натиҷа ҳамон зарядҳо баъди таъсир шуданашон ҳам таъсиргар, ҳам таҳмил мешавад. дар натиҷа ҳамон ҷараён дар хизми информатсия, дорои ҳамон информатсия мешавад. ва ҳамон ҷараёни дар хизми информатсия дошта ҳамонтор дохил мешавад ба даруни лазер. ва аз лазер рӯшноӣ афканда мешавад бо информатсия ва пахш мешавад, омада дар фотодиод мезанад. яъне ба ҳамин шакл таҳмил мешавад. боқӣ дӯстон, худо нигаҳбонтон бошад. то мавзӯъҳои баъдӣ видеоро тақсим кунед ва паҳн кунед видеоро. ва видео мақбул омада бошад, лайк бимонед.